Kaduga be rat tum sitame ladak West Karbi Anglong mate Meghalaya pen ladak Karbi Anglong West Karbi Anglong Khoi Anglong Yasemet kachit hang klong langhem ti pen kilometer si kebang dak langkong wai po lang roi ladak do lakso lang roi ano kaching chu long ni ma long thop long dak ho long thop de long elong abang ke ha ang song lo non la nili ke yong ke ingdeng hini bang lo ingdeng hini pen aku non ha aber do tula de o dak no hala ke ingdeng ke thom kaching lang kaching chu hadim lo kasi na dak kadim bang non har long at pai along si la so lang ching chu lo nang di kap tu pui khat ho la non ke ning kreng lo ning kreng long la an lang ching chu ta lang mi u ante barla hot arbi ke jang thipu hut ke aswa lang ko an lo la so na lang na ke chon la dak anang le mo dak kali ko nang le dak kali ma nang le lo di cha lang mi pi ke dia la so ho lang mi pi la so lang ching chu ar ki ha ron ta ji long ma ar ji long de so pero lo non lana kilang mi adin la ke West Karbi Anglong long si long pon lo anang li la ke tron ta ho am song ko lo anang li tipiduk pi nang li ladak ar ku pi ke tik do ma committee ke seng do ma ladak nelitum nona mate kumudi seng selang same kumudi kiseng ya phan se matha pon mom lo pini si kiseng si nelitum ladak man lo ya lo rada tum phan kapiklang ya phan se pini si kiseng lo ase Karbi Anglong rat la pena samang kangar lo kidwa rada tum se tame la bang su adim lang mesen adim wangra la dakta enjoy dun thapu si kadu ga phan same chuning ri dun lo ladak nang kilang pen mane West Karbi Anglong long ta la an alon ke do adim do ku mane along ka pek ta pa je thang tha antu sinang lang tha pia lo din an hin pan ka chini re bang ke ili tum ye border kidai kidwa tum lo border antu same lason lang mesen adim du lang potsi nang litum lang dun tha pusi nang tum han chuning ri lo acha don la tourist department Karbi Anglong tun ma council along ta tourist department do an ke hai tuliram long hang Dr. Tuliram long hang alang di ke don la hai apan ke lang ji apan senang ka por ido alang di phan nang di la so pini nang ka homri pen nang di la so birta lang phan ko pilo kapachini ji ning hang ke le alon ki pg pen ke teng lok ko pi lo ki puji ning hang ke le tum Karbi Anglong Autonomous Council CM sar phan chuning ri kangtung ke ladak border na thu ladak lang kong wai lang hem phi area lo ko an kilang mia dim dulang ko nelitum nang li phan tat kithan kang tung la pen ladak development se me kaprek kimesen dia phan pine development ason kipi dia phan ta tuning ripon lo